urakaninaza cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe dufise abana bawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubaho mu buzima bwacu. Turagushimiye kuko uduhuje nawe muri iyi saha yo hagati ya saa 9 na saa 12. Ndaguhaye icyubahiro kuri abana bawe. Isaha 9 yabibasanga bari maso kugira ngo bakire ububasha bwawe batwikura ku imyuka mibi yose, bagahabwa ikirere cyiza mu izina rya Yesu Kristo. Umugome yagombye kuduca cyane iyo burahaduca, ariko ni wowe wenyine ucacura imitego yose y'abagome, ukanezereza ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhaye icyubahiro mwami Imana nyaguhora ku ngoma, kuko iyi saha turi gusengeramo ni isaha izana ubudahangarwa ku mwana w'umuntu. Ndabizi neza ko icyo tudashobojwe na wewe, isi niyo kiturosa ngo kiduha amahoro. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadutwikire muri uyu mwanya, adutandukanye n'icitwa inabi cyose, dutabarwe muri iryo zina ryeranda rya Yesu Kristo. Kama Yesu wewe zina ryakunze,
Yesu Kristo wowe gahimbare k'imitima yacu. Yesu Kristo wowe munezero wacu. Wewe ukiza abagwayi ukavumura abavumwe, ukabohora ababoshe kandi ukaruhurira indushi. Ninahaswa muri twebwe muri uyu mwanya. Izina ryawe turataramukije amashini y'ubwoko bwose, turasa ubugome bw'ubwoko bwose, turasa urupfu rw'agashinyaguro, turasa gukenyuka, turasa impanuka, turasa ibigwaragwara biduhorako, turasa imiruho n'imibabaro, turasa ubugumba, turase ubutware bw'isi ko buteremeresha amategeko yabwo bugatandukana n'itegeko rya rudasumbwa Imana yacu. Yesu vuga rimwe gusa imitima yacu ikire. Yesu vuga rimwe gusa ubuzima bwacu bubohoke. Yesu vuga rimwe gusa duheze dutabarwe. Tugirire ikigongwe Yesu, ureme ikintu gishasha mu buzima bwacu, tubone kwerwa mu byo turimo byose. Mwe wese ubone kandi wumve impamvu yuko ubyuka gusenga, na cyane ko nzi ko no mu mashimwe ariho hambere ubyagira kandi ugakorera ibitangaza. Duhe mutima wa mwenda tubwire ibanga ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Gira ikigongwe wumve gusenga kwacu. Gira ikigongwe wumve gutakamba kwacu. Dushungururire ko mutima wa mweranda, namara kudushungurukira ko adukorera ibitangaza, adukorera ibikomeye kandi atuvura ibikomere n'ibisebe by'imitima yacu. Ibyadukomerekeje ni byinshi, ibyatubabaje ni byinshi, ariko turisabiye ngo ububasha bw'Imana burenguke kuri twebwe. Turisabiye ngo ubushobozi bw'Imana bushungurukire kuri twebwe. Turisabiye ngo ubwami bwa Data bose muri twebwe. Gutyo uyu mwanya duhabwa umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo, umwe wese ahure n'icyo akeneye, kuko uyu mwanya ni umwanya udasanzwe kuri twebwe. Amen. Tugire Kristo. Bakundwa aho mukama aho muri ku mpande zine z'isi, mwebwe mwahisemwo iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, ndabahaye ikaze muri uyu mwanya ugira kabiri w'ijambo ry'Imana. Turi ku munsi wa 258 watubiranye n'umunsi wa mbere igenekerezo rya 15 ukwezi kw'Icyenda 2025. Mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 twabonye isengesho ryo kwihuza n'Imana, ni isengesho ryo kwiyuzuza n'Imana, tugahabwa imihezagiro, uburinzi n'ubudahangarwa
kandi tukishyurizwa imyenda y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, aleluya. Ni ukuvuga yuko uyu mwanya nawo tugomba turabe ibanga ryo guhayagiza Imana mu kuri no mu mutima, kandi iryo banga turabe ingene rishobora guhura n'ijambo kugururirwa ikirere ciza ku buzima bwawe. Byumvikana ko muri iri zamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu nabwiye ko iyi ndwi kwishyurizwa amadeni. Ubundi intango zayo zaturanye n'ibintu byinshi. Ubwa mbere iminsi 9 ya mbere yatubiranye nuko tukiri muri za nkingi 40 zigaragaza ugukomera kwacu. Hanyuma iyindi minsi 5 ikurikirana, kuvuga umunsi wa 14 gushika ku munsi wa 14 bwari buninazwa duhabwa n'ubuhamya kandi Imana igaragaza mu gihe twari tumaze iminsi 3 dusaba ubwenge ku bana bacu. Uraza ko mubyumva. Ubu rero tuba twinjiye muri yandwi yo kugirane, yandwi isanzwe ibaho yo kwishyurizwa imyenda yacu. Imana itwubakira inahe, Imana itwishyurize. Iyo tuvuga ngo imyenda y'ubwoko bwose, ntabwo imyenda imisi yose ari amafaranga. Hari igihe umwenda ruba urukundo umuntu yakwimye, kandi ku by'ukuri ari we waremewe ngo agukunde nawe umwubahe. Hari igihe umuntu akugirira umwenda mu kukuryajyanya, akugirira umwenda w'ubufatanyabikorwa, gufashanya. Ugasanga n'umugabo yamaze kumanika imbabura kandi hataragera, n'umugabo atakizi gusuma icyo ari cyo. Uriya abagabo benshi uyu munsi babayeho baramanitse imbabura, kandi n'ukuri mugendana imivumo sindi kubabesha. Mubayeho mwaramanitse imbabura, mubayeho mwaramanitse utuguru, mubayeho mwaramanitse ibutura, mubayeho mwaramanitse ibitekerezo. Yemwe gaba naravuga ngo abagore nibo bagendera mu kirere kandi amavarize akiri mu byumba byabo. Abagabo uyu munsi nabo birarenze. Yego mu wose sangura yosanga buriya ibiri mu bagabo ari no byo biri mu bagore. Mugabo nyene mu byumve ko ibyo muri ko murakora ni bibi rwose. Ntukarye umugabo arya umugore wiwe ni nk'umubyeyi arya umwana wiwe. Umugabo yego mushaka kumbwira ngo umwana asubizwa, umugore asubizwa, burya urihenda rwose. Ari ibintu basi bitagereranya. None rero ndashaka tuganire kwibanga ryo guhayagiza Imana kuko guhayagiza Imana niko kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe. Byumvikana ko no muri cagi uriko wishyuza amafaranga yawe, uriko wishyuza ubutunzi bwawe, uriko wishyuza akazi kawe, uriko wishyuza kontra yawe, uriko wishyuza itike yawe, uriko wishyuza cagi, uriko wishyuza, ushobora gukoresha iri jambo uguhayagiza Imana. Ubundi Bibiliya iravuga ngo guhayagiza Imana bizana iciro cy'ibicumuro byacu. Ariko wowe uhayagiza Imana uyihayagiza gute? Kubera iki? Ubundi reka ndabibiri ibanga rimwe. Bibiliya iravuga ijambo guhayagiza umukama. Mu gihane cya 25 cy'ubuhanuzi bwa Isaya biravuga ngo we mukama uri Imana yanje, nzoguhayagiza, nzoshimagiza izina ryawe, kuko waranguye ibitangaza, imigambi wategekanije kuvana kera itayegayega kandi ikomeye. Uyu muntu si umuntu bariko bariga buke buke. Uyu muntu ni wa wundi yarangura imigambi ke. Nk'aki gisagara wakigise igihongo cy'amabuye, gisagara kizitijwe amabuye ukigira umusaka.
umugwi w'abanyamahanga ntukiri igisagara kandi ubundi iyo wisigiriye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana iragusanga igahongagura ibihongo by'amabuye byamaze kwiyarika kugira ngo uhungabane ubure amahoro iteka n'itekane by'Imana bisuzugurukire muri wowe, kandi Imana ntibikunda na bukebuke. Ngo nicyo gituma igihugu gikomeye kiri hasi Imana, kandi umunwa w'amakungu umurwa w'amakungu w'abatwaza umukazo akakubaha. Uri Imana yisanga yadukunze ikaduha no ku cyubahiro cyayo. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma igihugu gikomeye kikuninaza, umunwa w'amakungu w'abatwaza umukazo ukakubaha. Umva iryo teka. Ngako umukama ni ubuhungiro bw'umworo, umukama ni ubuhungiro bw'abakene bari mu marushwa, umukama ni icugamo mu mvura y'isegenya, igitutu mu bushuhe. Ucuresha uruyogoyogo rw'abanyamahanga, kuko nk'uko uri ubuhungiro bw'umworo, turinda inyamaswa zidutwaza umukazo nyaguhora ku ngoma, duha ibanga ryo kuguhayagiza mu kuri no mu mutima, twongore icyo twokora,
we wahisemo kuza gusenga muri iri zamu burya hari umusozi wahagurukiyeko, hari umusozi wa Jugara. Imana uyu mwanya yaje kudutegurira itubwire ibanga ryo gushingirako. Niduhayagiza Imana tubikore mu kuri, mu mutima no mu rukundo. Guhayagiza Imana bisaba gutunga umutima utunganye, kandi iryo ryose ryozaho gutungura umutima, ukaninaza Imana kuko ariyo soko ry'iby'ubuzima bwawe bwose bukeneye. Ikintu cya mbere wokwishimikiza kugira ngo muri iyi minsi ushobore gusaba Imana kwishyurizwa imyenda yawe, ishimikize ubwayagize umugabo. Uyu mwanya wari ukwiye gusaba Imana ikakwimenyesha kandi ikakumenyesha ibanga ryo gukuza ikirere kibi ku buzima bwawe. Igihe cyose usobanukiwe ubuzima bwawe, ukitura Imana, ukiyereka Imana, ukaganira n'Imana, ugakundana n'Imana, Imana ishobora kukureka mugenda akabwiriye. Ariko abakristo ntabwo mwagundanye n'Imana, ntimwahoberanye n'Imana, mwayirayiretse hanze. Gatoya nifashishije Bibiliya, biravuga ngo nimumpamagarire abagenzi banje, mumpamagare inshuti zanje, ngo abo twagiranye isezerano. Uyu mwanya ubwira Imana uti iryo banga rimishurire. Imana iguhishura icyo wokora ngo ku bukobwa bwawe kugwa kw'icyonyi cy'icane. Bibiliya iravuga ngo nimumpamagarire abo twagiranye amasezerano. Zaburi 50:5 kubanzaniye amashika. Kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwawe ushobora kwifashisha ibintu byinshi.
tugirire neza imitima yacu ishire y'imbuto y'ikuguhayagiza Mukama. Turabizi neza ko mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu byo dufungura, mu byo twambara, mu migambi yacu, niyo tutakuryaryanye tuzoba turiko turahayagiza izina ryawe. Tugirire neza turenganure ubwoko bwawe, utubwire ijambo rimwe gusa twokora kugira ngo ubuzima bwacu bwemerwe mu bwami bw'ijuru. Kandi asabye ngo Yesu Kristo umukozi mwiza aturabe ryiza aho turi ku mpande zine z'isi. Ndabizi ko hari abakobwa bari gusaba kuguriza ikirere cyiza ngo bahabwe ingo zabo basengeye kuvana imyaka. Ndabizi ko hari abasore bisobanuka bari gusengera ikirere cyiza bavuga ati sinzongera gutisha, sinzongera ku mwanya wose nzokureka. Tunezereze ubwoko bwawe, dutabare muri rizamu, duhemburiremwo amarangamutima yacu, maze abagwayi bakira, ababoshye babohoke. Uduhishurire iryo banga ryo guhora tuguhayagiza, maze tubibyaze umusaruro. Tugirire neza abana bawe, utubwire iryo banga. Erega Mukama, turashaka kubana nawe, gukorana nawe, kugendana nawe no gutsindishirizwa nawe. Bitubwire turikore, bitwongorere tubikore. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha ubwoko bw'Imana, kandi umwe wese atubirane n'igisubizo cy'ikibazo kiriko kiradudubiza mu mutima wo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iduhezagire kandi tubohore mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha n'ubwiza.